ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، مشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. يرنا إساب kita فحلقة هكتو دينها فقه السنة فقه الصيام ngaji sin kita walillahi alhamdu wal minna. Napangaji tana inamuin hukuman simpag puasa ha bulan Ramadan salta nasabutta in dalil halom sin Quran maha mulia iban hadith sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban ijma' sin mga fuqaha hatungod sin amuin kawajib atawakan kafardu sin pagpuasa ha bulan Ramadan. So habihaon mga palanggungan ha agama Islam pangajiun ta in fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyati sawmihi. Amuin kalabbiyahan sin pagpuasa ha bulan Ramadan. Unin kalabbiyahan atawakan benefits makawata ha pagpuasa ta sin bulan Ramadan. Iban unin hikmah atau kan wisdom may ta syara sin Allah subhanahu wa ta'ala in puasahon in bulan Ramadan. So in kalabbiyahan sin bulan Ramadan kaya baita katu sin Nabi Natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hadith niya din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن شيء ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Di siya maglapal kabtangan sinamin kainginan sadya sin hawa niya buat malainkan inini wahi kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na may takato in Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatungod sin kalabbiyahan sinamin magpuasa ha bulan Ramadan. Sababin Allah ta'ala hatatkala dia akniya in ipon niya sin hinangyan aunyan benefits hikarayaw kaniya di naman hadunya labilubadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyanin Allah Ta'ala hatatkala liyan nin ipon niya huminang sininang yaon aun kamumulahan at tawakan kapiligduhan paginhawabaran niya papangalta niya di naman hadunya labiluba siksa maulul hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So naraat kita sin Tuhan ta Rabbul Alamin magpuasa ha bulan Ramadan. Unim biya mga karayawan makawata atawakan benefits sinamin pagpuasa ta bulan Ramadan. Muna niya biyata kato sin Tuhan ta Rabbul Alamin iban biyata kato sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadith niya man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hisiyo in nakapuasa ha bulan sin Ramadan namu asasiya ha bulan sin Ramadan. Iabutan sin kabuhi niya in bulan Ramadan hahal in siya halam sin siha wa afia. Yaon siya hahula niya tutug hahula niya makarao siya mamuasa piuasahan niya in bulan yan kalna pangahagad niya fa Allah. Imanan pamaratchaya niya pangahagad niya ha Allah subhanahu wa ta'ala inyan di akan ya sin Tuhan ta Rabbul Alamin. Wahtisaban salta huwat niya hatumbas
dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala adlaw mahuliha sabab sin pagpuasa niya. Amo yan tiniungot-ungot niya, pihong niya, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yampun na kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, innaka una din ha mga pardusahan niya. Allahu Akbar, mga palanggungan ha agama Islam. Allah Karim. In Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia. In kita manusia, bukun kita perfect. Aun waktu makalanggal kita, simpianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun waktu nalupa kita. In kita manusia mahallul khata'i wan nisyan. Hapag datong simbulan Ramadan, mga palanggungan ha agama Islam, piyo asahan mo kal na pangahagad mo ha Allah Ta'ala ay namin po asayan daakan kay mo. Salta piyuhong mo hiwat-huwat mo intungbas. Reward niya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin piyagian niya. Wa ana ajzibi, ako mismo intumungbas. Sinamuin pahala sin pagpuasa niya, hiungot-ungot mo inamuin reward yato, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yampun na kaniya sin Allah Ta'ala impardusahan niya na kauna. Masya Allah, mga palanggungan ha agama Islam. Pangayoon ta sujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawang mayan abutan ta imbulan Ramadan. Sabamo na ini imbulan, iaangan-angan si mga sila salafus salih. Ibulan, iaangan-angan si mga sila bariman. Daran piya pangayo nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Piyag bahasa, unong bulan pa imbulan Ramadan dumunggo. Piya pangayo nila na sujud fa Allah subhanahu wa ta'ala. Habang mayan abutan nila imbulan Ramadan. Hasabab sin kapaiddahan at tawakan kalabyahan sa laggo-laggo. Hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga ipon niya bariman. Damikyan sinuan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadith niya. Dan kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إن سنبهayang 5 waktu long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambahayang 5 waktu. Amuna in fajar, zuhur, asar, maghrib, iban sin isya. Wal jum'atu ila al jum'a, amin jum'a 5 bayatu pa jum'a susungon. Wa ramadan ila ramadan, ramadan sin tuha tahun 5 bayha 2020, mari pa ramadan 2021. Uno yatu ya Rasulullah haut nila mukaffiratun lima bainahun. Inhaot sin sambahayang waktu duhul pa asar, subuh pa juhur, juhur pa asar, maghrib pa isya, isya pa subuh. Iban sin Jumaat sin namin 5 bayang kapito 5 bay pa 5 bay. Iban sin namuin po asa sin 2020 pa 2021. Haot nila yat mukaffiratun lima bainahun. Maka kifarat yaitu sin pardusahan, sin kasaan, sin kita. Sabin kita mahallun al-khata' wan nisyan, tetap kita magkalawng, magkalupa, iban sin namin magkasa. Maka kifarat yaitu, Masya Allah. Masya Allah. So paman niya mga palanggungan ha agama Islam, kain na si mambayang kau subuh. Mianaw ko gimo ako din habay mo. Salta nakakita kau sinamin pianglangan sin Allah. Nakaatod kau pabukon marayaw, nakarungog kau simbukon marayaw, nakabisara kau simbukon marayaw. Haot sin subuh, iban sin juhur, hapag tunay mo sin juhur, papasan niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pardusahan mo yato. Damikian haot sin juhur iban sin asar. Sambil kau matug, Masya Allah, sa lugay, wala pa di magpakin waktu subuh, in yato makakifarat sin pardusahan. Bihatura in Jumaat pa Jumaat. Hangkapitu 5 bayat tu haut niya, kiparatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian niya inamin haut sin Ramadan pa Ramadan. Idha jtunibatil kabair, bang niya iyaniban indu sa dakula. Indu sa dakula, mga palanggungan ha agama Islam. In kabair, ini basta-basta makawa. Papasan sa roon doon, malaingkan, subay ko mangayo suhud fa Allah. Subay ko mangayo kaampunan fa Allah. Subay ko magtaubat fa Allah subhanahu wa ta'ala ha mga dusa dakula na hinang mo sintahon 5 bay.
Piyagtaubatan mo na fa Allah subhanahu wa ta'ala salta piyagsusunan mo na. Nagsusun ko may ta mo na hinang indo sa yadto. Indo sa rakula yadto, inikaw na lupa kaw, inikaw na sasat kaw. Habihaon pagtaubatin na pangayo ikaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban mayo kaw kaniya junjong bangman. Mahukaw kaw hinang yadto. Kabungsihan mo na hinang yadto. Mahukaw kaw sin hinang maasiat yadto biasin kahukaw inikaw lero palom sin apinarka jahannam. Piyagsusunan mo na, pangayuan mo na yato taubat mga palanggungan haaga ma Islam. Hasupaya in kita saddiya. Kuno dumatong kato in malakal maut kalna tumangso sinyawata in kita saddiya. Sabab saddiya na kita umalub fahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kita nagbati laol, nagibadat fa Allah. Wala kita nagbati laol, mangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan waktu. Then sabab yan, mayroon kahanggawan ta mga palanggungan haaga ma Islam, kuno kita dagpakan sin kamatayin kita saddiya. So amuya to in kalabyahan sin puasa halaw man sin bulan Ramadan, maka kifarat hikaampun sin fardu sahanta halom sin hangkatahol limay wayad to. So unin hikmah atawa kan wisdom may ta kita naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpuasa. May ta niya siyara in puasa. In pagpuasa biasin agita bukon ini punishment kato sin Tuhan. Bukon ini uquba kato sin Tuhan ta Rabbul Alamin. Sumagawa hasupaya ta mahinang indaakan sin Tuhan ta Rabbul Alamin, tulus ikhlas in pangatayanta. Sabing pagpuasa ini ibadat rahasya fa Allah. Wayroon makaingat tuput tunggal ikaw da iban sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Tuput tunggal ikaw ra iban sin Tuhan mo Rabbil Alamin, makaingat sinamin ibadat ini. Dahil na sabab yan din ha mga hikmah atau kan wisdom sin pagpuasa, muna niya tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi wa tathiruha wa tanqiyatuha min al-akhlaq ar-radi'ati wal akhlaq ar-radhila. لأن الصوم يضيق مجاري الشياطين في بدن الإنسان. Muna niya inamin hikmat sin pagpuasa ini tazkiyatun nafs. Pagtazkiyah sin nafsata, pagsudsi, paglimas sin lumi sin nafsuta, paglano, pagpasiklab atau akan pagpainglab sinamin pangatayanta sin nafsuta. Hasabab sin pagpuasa ini ni hikarayaw sin pangaddatanta. Hikarayaw sin pangaddatanta. Hikaig sin pangaddatan bukon marayaw. Hikapo sinamuin pangaddatan bukon marayaw, kagantian siya sin pangaddatan marayaw al-akhlaq amin al-hamida. Sabab inamin pagpuasa, sabab sin pagpuasa kumiput inamin lawayan sin syaitan di habaran sin manusia. Biasin kaingatan ta in syaitan nagdadagan di halom sin jasad ta ini biasin kadagan sin dugo ta manasat kato. Sabab amo yan in mission niya may ta siya di hadunya sa satun kita. Ubaya-ubayahan niya supaya aun-unong niya halom sin apinarka jahannam. Kampenon niya kita. Abi-abion niya kita mon pahinang maasyata supaya aun-unong niya halom sin apinarka jahannam. Sa hasabab sin pagpuasa kumiput in labayan sin syaitan, labayan sin iblis syari hajasad ta, di siya basta-basta makasasat kato. Sababin kita yaon na mumuasa nagtatangka sin uhaw iban sin hapdi hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruan niya mga palanggungan na agama Islam in hikmat sin puasa tazhidun fid dunya wa shahawatiha wa targhibun fil akhirah wa na'imiha. Pagpupo tayo ni sinamin ka sin syahwat ta kananapsuhan ta diha dunya. Mapupo tayo namin hawa nafsu ta in kasusuban ta diha dunya. Sabin dunya ini pangaringari. Zuyina linnasi hubbus syahawat. Piangaringarihan sin Allah Ta'ala manusia. Sab sin sub niya hanapsu. Dain naman hakababaihan paalta. Paamuin kalalang kapandiha dunya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Uni namin kahigupan sin dunya ini buat malengkan ini biya paglami-lamihan sadya temporary sadya. So hasabab sin pagpuasa hikapo-po yato sin nafsu ta amuin masubha dunya. Salta targhibun fil akhirah wa na'imiha, hipag-targhib kato. Hipag-encourage kato, hipag-bulansang kato hapag akhirat ta.
Mabulat in pangatayanta, mabulat in matata, mabulat in taingata, in dunya ini hantian sadyasin kita. Temporary sadya kita di maglihan-lihan. Piyakari kita sintuhan ta Rabbul Alamin, mahasud si mahatinggi para sumbahon siya, para magtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi mo yan, mission to ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala ko piyapan jari imbang sa jin, ibang simbang sa manusia, buat malainkan, mag-ibadat ka to. So, mission tadi ha dunya, mag-ibada. Then ang mga ibada sa lagu-lagu amuna im magpuasa ha bulan Ramadan. Hasabam sim pagpuasa, mapuupuin namin nafsu ta ha dunya, sarta ma-encourage kita kabulansangan kita sim pag-akhirah. Damikyan hikatu wisdom atau akan hikmah sim pagpuasa, as-sawmu yab'athu 'ala al-'athfi 'ala al-masakin wasy'uru bi'alamihim li'anna as-sa'ima yadhuqu 'alam al-ju'i wal-'atash. Hasabab sim pagpuasa mga palanggungan ha agama Islam andu kana naman ta. In kana naman sim mga sila fuqara iban sim masakin. Dahil nasababian umulong kita kanila. Umulong kita kanila kakitaan ta intay manghud ta miskin. Wayroon pagkaon, wayroon pag-inom, wayroon panamong. Nagluwaslong sa diha dunya manglag sin kabuhianan kaya sisigpitan. Inikaw pialuhay sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo indrid sike mo. In kahalan mo diha dunya masya Allah alay. Makakaon ka ha wakto niya adlaw adlaw makakaon ka sab sin ni'mat hirihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ando intay manghud mo miskin di niya kaingatan bang siya makakaon ka gana atawakan konsum makakaon gana uno baha sumungsong makaon niya uno ataway maglawag na isab sin hapdi mag sandal sin uhaw iban sin hapdi. Imparasahan di kasipat mga palanggungan ha agama Islamin sila nanandal sinway. Nanandal sila sinway roon mabaya kumaon roon ni kapami. Roon makaon. Arapunin ikaw bariman. Pini ikaw sin Allah subhanahu wa ta'ala iyanughalaan riziki. Siulay-sulayan ko patangkaon sinamin ka na nafsuhan mo pagkaon iban sin pag-inom haadlaw sin Ramadan. Aun pagkaon mo, alam simbay mo. Aun pag-inom mo, alam simbay mo. Sa tiyang kaan mo, kal na pangahagad mo fa Allah. Iban huwat-huwat mo, hatong basintuhan mo Rabbul Alamin, mahasud si mahatinggi, hasabab yato mga palanggungan ha agama Islam, ando ka na naman mo, inkya na naman sintay manghud mo miskin. Hasabab yan, imulong ko kanila. Maulong ko kanila. Hasabab yan to, makadihil kau atawakan makasarak ka kau kanila. Maka-share ka sin blessings dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ando hikapahampit mo pa mga sila amin fuqara wal masakin. Sabing tao puasa lianna as-sa'ima yadhuqu alam al-ju'i wal 'atash. Sabing tao puasa makananam siya sinamin uhaw iban sin hapdi. So yadto mga palanggungan ha agama Islam to hikmat na sabutta den ha hikmat sin pagpuasa hangkan kita naraak sin Tuhan ta Rabbul Alamin mahasud si mahatinggi kabalikan ko muna niya inyatu pagtazkiya atau akan paglano sin nafsuta atau akan sin ginhawa baranta den hakatan kangian pangaddatan sa ngi kagantian siya sinamuin pangaddatan sa rayaw-rayaw iban pagpupo sinamin hawa nafsuta kahigupan sin dunya iban pag-encourage ka to amuin ha karayawan kasaddapan ta adlaw sin akhirah iban in last niya amuin kana naman ta in kana naman sintay manghud ta fuqara iban sin makasakin mura-murahan mga palanggungan ha agama Islam bangman kita ni anugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sihha iban afiyah abutan na to imbulan Ramadan 2021 in kita ni halom sin sihha wal afiyah magsukul tuod kaniyo katan syukran ala husnil istima' سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته